Kiling-kilig ang mahitabo sa JulieVerse live concert karong Sabado, November 26 sa Pasay City. Dili lang mabuhong sa collaboration sa the only Asia's Limitless star Julian San Jose ug Rayver Cruz ang mga mananaw. Kaya nausab ang Sparkle Sweetheart nga Mavlid kung sila si Mavy Legaspi ug Kyline Alcantara. Sa video conference, gitug-an ni Kyline nga adunay collab performance sila ni Julian ug sila usab ni Mavy ug Rayver. Laing revelasyon ni Kyline nga aduna usab sila mga buhis-buhay nga mga performances nga siguradong ma-enjoy sa tanan. It's a night full of love and the feeling will be magical, heavenly, and marami talagang cool love, especially coming from Julie and Rayver. And we're very, very lucky na kasama po kami. Ang daming pasabog na performances ng Julie and Maver. The joke lang. Pero yeah, it's going to be a magical night. Tulad ng JulieVerse nga, we're gonna bring out the magic, and for you to see the magic, bumili na kayo ng tickets.